ke National People's Party nong po blok mentang kesngi kala rakhe ye kesngi jong ke longkmi ne ka Mother's Day ban pendon brom ye ki longkmi ke ba longkum ki nongri nong sumar bante ya kalong yeng longsem bat kumju ka imlang ka salang ye kate ke jing rakhe la penlong ha parish hall ha nong po ha ka ba uba Charles Marngar MLA ka Mahoti constituency ulawan ban simbenta kum ukongsan ha ka jingdon lang ka kong Rona Komdet MDC ka nongpo constituency ka Dr. Jasmine Lengdo presiden ke NPP Women's Wing ha ka jilla uba Clement Maulong presiden ke NPP Riboy District uba pendap lang wa lang presiden ke NPYF Riboy District uba Henry Nongrom presiden ke NPP Nongpo Blong bat kiwei ki nong yelam ka parti ki reurang ba lembat ki spangut ki long kemi nakaleng ki snong baham ha nongpo blong ha ketika sengi nakaliang ka NPP nongpo blong kala penkop burom ru ya ka kong Rana Komdet kum ka MDC batamai ka badang Shujob Sian na nongpo constituency bat kumba chi spangut kiwei pan ki long kemi ki badon benta ban senyang hakikam baper haka imlang ka salang. Kaban support na kaban kali parlok kami kadai kati ka jong pi marwai pi yang hala ki jong ki jan tenrei ngasngo pat pan on kublai shibun kublai shi ajar mo be kan ka buram ka ba pi ayanga ya ka jingshan ya ka ba ki parlok long kami jong ka nongpo constituency ki ay ya ka konkret rona tunde ki jong pi ha ka ba saksi sien pan pi la ben shet ya na pi la IT ya na ngalong ai ngawan pan na ka por sa ka por ngong ato penjob lem yang nga ka kongret ngong ngakwa ban ya tre ngakwa bandana senda na ka bandagi jompi parlok long kami ba kala banlong ha ka jing thai mo ka ne ka kongret ka bon jong thai ban wan ot ban wan nam ban wan ka pa ni ban penjob ya kan pila ai yang ha ka ne ka wan ka ba menda kublai shibun ya ka ne ka jing penkuburong kublai shibun ya ka jing penkelai jompi ya ka keteng jong ka kongret rona kunden Syaka lokal MDC jong kanongpo constituency. Jong piki nong kami. Beishibun di ayang kenikala pangayon manuan jengo ye piki nong kami kerpang e jong kanongpo constituency. Kenika hal ngkat mau. Aus nem aru jarlan idan ke competition scene competition ngalayo pandiang ruang kenika wan ba. Kenika ba. But ketika juga hal kebun sin yang juga bantuan mereka bagi mahir Dr. Didi Lepang. Kebun dengan antri bagi sekretari jogi. Pengasal komen pemandang sini, ayo langsung sin bantuan yang hal bagi kendu bagi pak dan melihat bagi Mahoti konsesi terlibat yang ada. Di kublish pun yang dibicarakan semua kejogi bagi dalam. Nah, ayah kejengero berkeburang. Kumgani Gusni, ya the National People's Women Front. Kebelashin ya kini kesinjam berpeluang yang program. Kejengong kejeng ikong kroniti marwen mat kambaklah kelong kebeden. Kroniti kejengkeren kebeden. Iladon hakiwai kuai ki political party. Dengan siapa dari kebakti, kalau siapa kesinjam kepada ban leh ban do something, na kabanda kilong kami kibay kijong kibatrash daw haki imlang kasala, kibatrash daw haki balang haki daw, ban kamtame ban day ya kani kami kibay kijong kublay siya ya kebakti
Ya pi kilong kini juga parti pi ke jangi bala shimi ini kesinjang. Kembang lo orang pi ngas ngukuram hadu tak katai kilong kini. Badai ma pi kilong kini. Kibala sandur kibala penmandur. Bagaimana kita melang kesalahan jangi kalau kini kumatalong. Lada keren sepang kilong kini. Nado lagi. Hadu asno. Hadu abalah. Hadu ah dia melang kesalahan. Ngimla ikan daai ke burung. Kejing syakri ke mamapi kilong kini pilaan. Kejing syang perkat manela dari dia tentang marwai rambang. Tengah layu mon kawan keren. Tentang kawan dan itu bilang bah kawan tak lihat. You get dom ya kan. Tentang kita ibat kejing sisa bagi kilong kini. Ijongi. Ilaung sisa mengiru rambak ngilaung urishat